Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн биздин сабагыбыз Куран сабагы 11-А классына. Куран сабагынан Бакара сүрөсүнүн алгачкы 5 аятыны жатка окуп берүү. А'удзу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.